non-tribal atumapan ke jor inton milo. Karbiamen ke enpen longlia pata kaselam atumapan insai nangpo. KSA. Hamren rong supia longta International Yoga Day Katalonyo. Bogajan Subdivision angkang prek jamadima long Ingdeng Cap International Yoga Day Katalondon. Kardong bini Adap Abirta long pen ilisangpi marvelous rong harpi nonar ju ikta Abirta angton pen Karbiang long along leke aduya hoy ke do along riatum nang ke pet nang ki thi chot kalisi angbong alom anta arlo pen ke nam la pen Karbia khai tum amen ke en pen long le pata ka salam la pusana ju tangsi nona poralong nang jum putang lo la soputha karbilo charlia song pen lang charisi aron re pen longle ke nam inglong aso kalide da tumaphan longle pekpon pe det nang ji la pen kasalam tanga pata ke doan ingthan nang ji pusi busik ni phai ing koira isiarni Karbiang Autonomous Council Secretary in Charge Land and Revenue Department ari deng lo ke pajerda Karbiang long le kado kave 10,434 square kilometer ando tangte nona porili tumalong rike hok tangalong lia phai do thip lang ma jongdame ihin Karbiang long pen Nagaland aduya hoy long tame longle nang ke pet la pen longle ke nam kanghupu Abirta la ke alam kimi kalili son thak si West Karbiang long pen Meghalaya aduya long tame aningkan wang tame soluk soda atomo nang ke jawla puson si nang dolo la anchot kalisi Karbiang long hempi di purong supia long tame angtan pen kewang kibe kichia sotum beha ke klema men pen nang ke dotum tame joy pen longle ke nam la pen longle apata kachiselam la pusona lam ki kedam tang penanganar ni pen tame arjulong pon bomlo tang daily tumalong rike sik schedule along rialong la puson ke paklem long pop la pen la puson ang tam pen kiwang kibe kichia tum longle ke nam la pen longle apata kachiselam long pon along komat lo ke chokji la pusona sai long komat lo kachirap dun kedo nona por me thangang bong kacharju akenang sot apor lo labang so lama puthak lang chari pedo ponsi me thang along le phelang charai kom nang ji puwa kemang pen karbilo charlia song pen lang chari pedo ponsi penang anabang photum angtan pen kewang non tribal khayatum amen longpon la so teng pen aron re pen longle ke nam la pen longle pata kachiselam atuma phan longle pata long pen amen ing thanang ji pu ke jong pedosi Karbilo charlia song pen Karbiang Autonomous Council Secretary in Charge Land and Revenue Department aphan kechuning ria lo pipa jerdam Pherangke tumpen kachipat hengnu ahut KSA tumpen kapachini atengke Dipu Revenue Circle along pen kichenglok Bokajan Revenue Circle lapen Phuluni Revenue Circle along tame la pusona lamki penang ando pusi pachini Sonsi kachuning ria lo along ke jongpon ke Phuluni Circle angkang along beha ke klemamen pen kido Subhas Devnath wabang phobang inut Karbi Ram Singh timung amen pen longle pata selamsi kidhir kluga hem chikim la anchota kalisi kula tame kimsi anut kaprega keng sang atuma phan tame ren mate anam kipya kulat tame pi bomlo pusi pachini bon dahala pu amen pen ke en pon chod Ram Singh timung aphana bangke palu detsi along le hem puvek amen tame chini neden dopo ni kan pho throbak dopo he kumalong pan nang lela so bang solong le nam nang aleng haya men bang ke chini ta rong pia sang ho son se chini derlo nang ni naman wek le lo agreement ji tok long chilo men chini der ga malik wala blante malik ga mala thani dang kali amale ke rong pia sang ho pu bang ni chini lo he alam bang ke kuna rong so lo alama ala nang le ga nam long le malik ga kuna lo rong so lo ding tipe ma so dam che rong men ga rong men ma chini ni chini kon ben lo sui thola
Betul lah. Mentu ni kan lah. Ini kan bang kaje ini ning abe he. Ante kon ba long le tu lo. Along le tak bang ke. Bisa proses susah. Nang limen bang son. Ini mereka kamseng tu. Lanchot kali Besharam Das po abang putame Ratan Timung along le pen long le namlo. Lapen revenue sa hemalong ketok kave pin mate records ave pin apatas tame selam den. La sila pusona sai lang no ke claim lapen aron re pen long le kinam lapen kipiatum along le prabjin pen ing khan pon etnang ji pusi KSA claim bang phatum pen pin pura lolong jongdu. Council pen bangosu tumphan continue patap pibom pute nil tumta la democratic aron penil tumta chesong nang kokpo la bangke council asor fundet kalin tum chuning ri lambage la asor kultin amondo la pen aero sor tumphan nil tum chuning ri lo la bangge pata bange bangosu tumphani unani pipede semi la bangge nil tum pen humble request lo. News Desk report Karbi Anglong Live. BJP Socheng Mandal Committee pen patir piponsi Hamren Multi Utility Building along International Yoga Day ke pachundun. Athepi yoga kupilo. Yoga ke claim pen ilituma og aprana phan kopi kusona kirab longji labang sobuthak International Yoga Day Catalonia ni pacheton dun pen Hamren rong supialong MAC head singrong phar pen Karbi Anglong Live Executive Editor rong bong terang aphan ke pachinilam the lapuson henlo. Yoga hokka da bang feeling ana bang kep ang dengan lelo la sapang ma sedang talon bom bang bom lo la de ke dang kado betame apa sini na menon bang ke keri nang do bom lo mane kabuji ya bang ama jakong nang do bom masih la taisi mithang opran phan alle hedung akirap do mata ben sini tum tame feeling ang bang ang kep ang deng talon dun lo la ben along tin na me pini yes best la ben mondor tin mane nitum party hin tame Lapuson ok prana chet he apha non ilitum rong supia long chot kali rong so rong bot along ta kewangji apor pen claim dun kenang so Bharatiya Janata Party asong pen yoga claim pon iktang ko anajak do iglo Tum gado we name sulang doran don name sini pini bang pese dan name international yoga day yoga la bang hokka da bang mitang hokkan mu ime na ya pano pese dan pini bang yoga international yoga day talon pachikon sini dan itu Bharatiya Janata Party Socheng Mandal pen lahor sing ko kai pen patel piponsi je tumda same ongdung mara dugan ke pono ate ke kem angko do eta me kem nang bang la lo de ke long hajar bemar nang ha kem is lam no mane okan le milo prote kado eta me lo si le tum okan ini aja pasti ini nak le tum me kang amrena songja alida tuan amila hogalam jong silang damlo polote yoga ke claim penili tuma oga prana phan thedunga kerapabang dobino labang so ang thek sumindarang kang pialong pang thek pamesi kibi ki thi pendanglo sarphi sarphwa tumpenta labang so yoga ke claim non chihung pon bomlo labang so yoga phaning ke hang ke pathu India pendang lok penangana bai kang aderalong ta non ke pathu ingdang pon bomlo ini tuma den mate India long jot kali Thailand, Australia, United Kingdom, America, Costa Rica lapen Indonesia pu hui adda long ta yoga phan ning hang pik khangjang aning kanwang katalon pon wosik achiklo ni phai ing koirai si arani hello yoga katalon pon arani bangso arani aphan International Yoga Day pusi hokpon News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live.
Musik ni phaing ko ra isi bhomtar ni sumindara janglong ingdeng cap International Yoga Day katalondun along pachetondun si Bogajan subdivision mate Bogajan LEC angkang along ta prek jama dimalong Yoga Day ke pamanpon. Lasun si Adap por phai troxi rachiti mapor lahurijan Yuwa Santha Club atum chapatir pipon si methang sai hemalong yoga klema sai dengpon. Lason thak si khat-khati CRPF Group Center Bogajan Civil Administration Balipathar hanjang langso khat-khati malomta padupon. Halapu Balipathar Higher Secondary School Open Stage along Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numol Momina methang pen Japonsi yoga klempon. Lason thak si prek jama dimalongta padupon si mesen pen Kep Aphong International Yoga Day pamanpon si pachunpon. Bogajan pen ananterang lapen Balipathar pen projenterang karbiang long live. Directorate of Vigilance and Anti-Corruption atumpen kiri katarlip padopon bomahut Gopal Deka Forest Beat Officer Gabhuru Beat Sonitpur District Asor lapen Janaranjan Das AFS DFO Social Forestry Golaghada Asor atum ariteng along pen tangka kenepon long. Lason si Directorate of Vigilance and Anti-Corruption atumpen Joy pen Abirta kilonga tengpen Gopal Deka Forest Beat Officer Gabhuru Beat Sonitpur District Asor lapen Janaranjan Das AFS DFO Social Forestry Golaghada Asor atum pinangan kam kuchukle matumalong pen akile tangka ke endun lapen tangka kapanglim dopu arjulong si Directorate of Vigilance and Anti-Corruption atumpen kiri getar devasai dengpon. Lasohud Gopal Deka Forest Beat Officer Gabhuru Beat Sonitpur District Asor lapen Janaranjan Das AFS DFO Social Forestry Golaghada atum arideng along pen tangka 30,000 cash neponlong check. Non-amat Officer Gopal Deka lapen Janaranjan Das atumaphan karjupater tok padupon bomlang. Bangso kinep kangnang asai kedeng ponalong Directorate of Vigilance and Anti-Corruption at team lapen police atum kachirap chitodun padupon. Directorate of Vigilance and Anti-Corruption atum pen amethang Twitter long pen chipangdak pon padu. Lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaning jepon officer atum aphan corruption ke claim atum aphan kinep kangnang padupon nang ji puason si kichun pon asono. News Desk Report Karbiang Long Live. Tani pini Adap Abirta bangke lapan si kang toniglo domi thakmi kardom.